Total na 140 individual na maswerteng nakabale sa Government Internship Program o GIP padrino ang Department of Labor Employment o DOLE Bicol. Asin ako Bicol Party List ang pigpa sa irarong kasabagong aga sa sarong oryentasyon. Saro sa mga nag-atindir iyo si Maria Cristina na porsigido ng gad na magkaigwanin trabaho. Ang pagkakapili da sa iya na maging parte ka na sabing programa bentahin ng gad urug panggiken sa naman siya sa tios na pamilya. Alagad nangangarap na magkaigwanin mas maginhawang buhay. De la Cruz Jasmine, Del Puso Laika, Duca, Erin Hart, Echeluse Joya, Eligoyo Christine Ann, Exiam Mibijin, and Saro sa mga produkto kan programa iyo si Vanessa. Istorya niya antes maempleyo asin dagos na maregular sa DOLE, nagiman siyang GIP beneficiary asin nagtuturo trabaho na sa Ako Bicol Party List na nagbukas sa iyan mga bagong oportunidad. Sabi ko, malaking tulong talaga yung pagiging AKB scholar ko and pagiging GIP ko kasi yung experiences ko na nakuha doon, nakatulong siya para makapasok ako sa government service. And until now, 8 years na ako in the government service. Pero kung bibilangin ko, pati yung pagiging GIP ko, 9 years na ako this year. Next year, 10 years na syempre. Sigun kay dating kongresista asin ngunyan Executive Director kan Ako Bicol Party List na si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr., padagos sindang makikipagtabangan sa man iba-ibang ahensyas de gobyerno asin stakeholders asin mabuson nin mga programa na madaranin pagbabago sa buhay kan mga Bicolano. They will be hired and then they will work for a minimum of 3 and maximum of 6 months. And they will be assigned in different government agencies to see for themselves and experience firsthand what is government service. And the good thing about this is that they will be in the front line delivering government services and they will be assessed. And nakulawan ng oportunidad na maging regular employees sinda kang ahensya kang gobyerno na kung saan duman sinda naka-assign. Tinawan man ni doon ni Garbin na makabali sa Government Internship Program sarong dakulang oportunidad na magiging giya kan lambang benepisyaryo pasiring sa mas maginhawang pamumuhay sa dapit na panahon. Take this opportunity to showcase your talents and your skills so that at the end of 3 or 6 months, you will be assessed by the agency concerned, government agency concerned. And malay mo, nagustuhan sa indang trabaho, they will be absorbed as a regular employee of the government. So dakulaon ang katabangan as an exposure sa inda. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya.